U božićnoj poslanici mitropolit Crnogorsko-primorski osudio je seksualne slobode koje, kako ističe, vode porobljavanju čovjeka seksualnim nagonima. Amfilohije kaže da živimo u vremenu revolucije i afirmacije nagonskog totalitarizma. Ova revolucija novog, prastarog, u stvari paganskog totalitarizma, obesmišljuje osveštanu svetinju braka, razara porodicu, ukida monogamiju, u ime individualnog polnog zadovoljstva pretvara materinu utrobu iz radionice života u radionicu smrti, legalizuje sve seksualne izopačenosti od sodomije do pederastije. Amfilohije optužio savremene medije da su postali, kako kaže, globalni trovači i igrači u širenju totalitarne zaraze bez presedana u istoriji. Pornografija i sve njene nastranosti od homoseksualizma do pedofilije postali su biznis koji se mjeri milijardama. Ovaj duhovni otrov, njegovanja, razvrata i svih polnih nastranosti od malih nogu neuporedivo je zarazniji i dugoročno opasniji za cijelosno ljudsko zdravlje od bilo kakve droge ili zatrovane hrane koju čovjek upotrebljava. Mitropolit je kazao i da jedno društvo kada napusti zdrava moralna pravila življenja, nakon samo nekoliko generacija propada i nestaje. Zato, za razliku od onih koji ne znaju Boga i zato robuju bogovima koji to po prirodi nisu, mi hrišćani, prosvećeni svjetlošću znanja i istine i oslobođeni od robovanja propadljivosti na slobodu slave djece Božje, sveradosno se pozdravljamo svake godine, pa i ove godine, riječima: mir Božji, Hristos se rodi, blagosloven vijenac nove godine Gospodnje.